Ghetto FM 87.6 Ghetto FM Laka ni Ghetto. Hiji Nation Teto Chetu Aja Ghetto FM. There is a special abduction killer squad comprised of both police and army officers. This squad is drawn from Ruto's ethnic community. You ask them, why are you holding him? They're saying we're just waiting for orders from above. When did this country become a land governed by orders? Tharaka Nithi County, tuko na candidates 11,020. Parents to assist the children, ensuring that they all appear for the exams. Idha tu chiaro kiri ndetona njira enda jambita Frank Murimi. Ghetto FM Mukenya umwe na rietwa Joseph Muiruri na kinyithitie romba kotini ya Eldoret akenda thirikari gucokeria Rigathi Gachagua urarutirwe gitini ibunge ya Senate Rutingo bake akaria bake bonde na kinya mantu mangi marabaterie mwankalira igamba ria kurutwa gitini gwake rika athikirwa na kugitwa gukurukira wakili wa Muiruri twe Muchai Ifaris Mbugwa iromba riri ria mpui arabaraba gwetetwe kirireo na mwena inspector munene wa borichi Douglas Kanja munene wa watho Rokas Oduol bunge nene naira ya Senate amwena speaker ba bunge hiri echirim. Ghetto FM Mama mathiete na mbere wariranki amayagambithania bathatu baraba kuthikiria gamba ria Gachagua kwirigirwo gucokera ikaro biayo ntugo ya imunde ibu kuruta mwerekera nkuruki iguru ria watho bwa kurungamia kunyuithwa muma gwa Profesa Kithure Kindiki munini wa rais igamba riri riakinyithirwe kotini munene wa watho Rokas Oduol akenda thirikari gwitigirwe kunyuithia muma Kindiki ikaririkanwa mawakili ba Gachagua ibacokiria piru kotini ya gucokia magamba riko ntugie goro bakiregana na nkiama yagambithania bathatu barabatari twi munini wa mugambithania munene Philomena Mwilu mawakili baba baugite Mwilu atire na mainya makiwatho gutara agambithania baba na nguginwe baterie kurutwa imugambithania munene Martha Akome kwogu batibaterie kuthikiria igamba ria kurutwa gitini kwa Rigathi Gachagua. Ghetto FM Turi wa koti nini o koti ya nkathi ya iguru ni kwirirwa kugita kethirwa watho bwa thirikari bagoya ni ogoti tabu Finance Act bwa mwanka uyu wa kithirikari bwathondekirwe na njira ira ibaterie karirikana watho bwa mwanka wa 2024 ibwateyanirwe Rais William Ruto nyuma ya Akenya baingi kurutha maandamano bakiregana na watho bobo burabwendekithagia maugoti kathumba akiri Mukenya. Ghetto FM Na mbitwa nirutitwe kiria chiari giciga bunge kia mara kumenyerana bago baraba kurutha kigerio gia KIPSEA na kinya gia KCSE ibugotigira na babu hiba hakui banga na kuigwa bari na kagita kega riraba kurutha igerio bibi Kimathi Ntomero na ndetweno. Igerio ini thieta na mbere murungamiru wa mathomo sabu kaunti ya Muthambe bwana John Ndarito bena murungamiru wa kiama kia arimu kia Natmeru South Njero Mutani barikithite na kwinyira ni wega jariba ya rutwa bakurutha igerio kanya kega na babango wega. Wazazi watayarishe mapema ndio waweze kuelekea shuleni. Ni wakati ambapo kuna baridi na mvua, wahakikisha wamewavisha vizuri. Na tukiulagia chiari kuhusiana ikuma ikithie kigerio ciana yume ire nkenu na ire prepare wega na materials makurutha kigerio. At the same time ni mabanga bangwe mirire ni mari mirire ire kamakenia ciana inu ikitha ikirutha kigerio na iruthe kigerio wega confidence ategechirie mauntu ma cheating taga bobo tebwega no makiria bariuga ukiromba na jujukuru yetho ina security ya kwigana during this period ukiugaga nindi ambula kwa guciana ni ciemenyerere zitirago to school malea matiralaga. Tungeomba wote washikadau wasaidiane kabisa na mashule, wakuwe watu wa kuchunga, wasiwe ni wao wa kwenda kuleta maneno shuleni.
wasaidie mashule na wasimame na watoto, ndio tungeomba wasitembelee shule isipokuwa baada ya mitihani, kwa sababu hakuna mtu yeyote saa hii anatakikana huko kwa shule isipokuwa wale ambao wamesajiliwa. Kiripotera Geto FM kuma gicigo bunge kia Marambita wa Kimathi Ntomero. Geto FM. Kagitani wagaku na bwatongoria kuma gicigo bunge kia Bore bakanitie ciari baraba gutumana bago gukaria menda muthituni bakiuga ngugi no tibaterie kunenkerwa na nuntu nwa ibagwate ukombo. Henry Ngatubu noe ali na ndeto ino. Mukaririgete wanjorie ncheke kuma subcounty Borist kinoti kebua ariuga nuntu kurema miutone ne gucokerete nantu ibagetete tuthuno kathomba miutone tugukaria miunda ibabwiri kurega gwitikiria na basukuru no mono batekeje ikurira no na kuremo imathomo. Kuna watu wamepatiwa mashamba msituni na ile mashamba wamepatiwa wamejenga tunyumba inaitwa Tuvuno, na ile Tuvuno tunataka kuambia saa hii mandamdisi si akiwa hapa musipeleke watoto wa shule huko, sababu mkiwapeleka huko hawatatoka. Untubu ibukujiri na kujia kwa ndisi sio subcounty Borist Josephine Njenga ore kuja shukurithi rokete mito ya Kiberechi ne ringithe tuyore mibobo bo mitone nyonto kwina rito baitonde tekirore mibobo akiuga kaja kuthiro ko kagwata shukuru kire uruguri bo miunde wa kajo kilomatagare ja marito ja kiwatho. Na hii msitu imeleta matatizo kwa sababu kiongea na walimu wote wakuu wa hii eneo letu, wanafunzi wa kiume muhula huu wa 3 wengine hawakufika hata kidogo, hawakuweza kuingia shule. Sijui wananchi wa Kiberechi mnataka tupendekezee serikali tufunge msitu au nyinyi wenyewe utaweza kuchunga maisha ya watoto wetu wa kiume? Iwe mtoto wa kiume mwenye hajafikisha miaka 18 akiingia msitu na ni wakati wa shule, sisi kama wazazi na wananchi wa hapa tuchukue jukumu la kufukuza huyu mtu kwa msitu. Sijui ni ipi rahisi, tufunge msitu iwe tumekosa sisi wote au nyinyi wenyewe muamue hawa watoto wetu watasoma. Ajaja na jojeje twende na kuantu mwanya mwanyomo na tongeria abedrete bakioria cheri kumenyera na boka gitaka karutha bate kuthuri iba mumbere jweko kana jweko cheri bamenyerana batika ebia na baba boys batumba kuona hatari bo ginyana ba boys barona hatari omwe na ari ana ibajo kiopege ntukia maana mo Antone Geto FM kumabore ni Edwin Ngatubu. Geto FM. Tukiuma kaunti ya Meru tuthi kaunti ya Tharaka Nithi ntere cha Tharakara muchiuma kuma Miomponi ukuromba gioto kuonekana iguru ria mwari wago uraguritwe ntere cha iriani Wandia Mukothima ugwinyuma ya kaiji gake kuragwa na njira itakumenyekana kiumia kimwe gikuruku. Muriungi Makunyi noe hari na riboti ino. Umane na ekarekara kurigana ni aratigire kaya kamyaka thandatu kwariete Melvin Karani kuma turani ya Iriani Mbi Mukothima mukoro Pitaminda kareka uragana mwire wako kwethura mundali ruterera mwiro wa Kothima na turi kuma turani ya Iriani kuma Jumapili ya kiumia kithiru mwanke mde bakirombaga thirikari ndwangicho chonkoni guchunkuna komenyorora gitaka mwana gaka tukira tukoromba thirikari tutethia na ati itwigirwe kiao batumenyithia muntu uyu ruthite mantu mama nontu endera itina wana batie safe nturani na tutiumba kwangana na kunde tukathi batumenyithie muntu ruthite ogona uko gwatwa gwatwe nontu akiya mwana uyu ni batiri kumenyekana na inyati ari bao bakaiwa belili na kuringana na kujiba barabara na kana kamathani mamuthia muthia mathamogoro igina barwana rwa akerikenuke benuke na kari kangi kamuyi wagu gaukinya koko kathukira no ekarani enda makwao aruta iratu enda kuruta iratu ekire marapa kuma wikira marapa ende tutiamenya ikwara thiri no ambe toteno renturane Miomponi mochi kwa gina wa Melvin mwekoro Masekarimi tioge tukiato kuromba twi family ya Masekarimi twirombaki nikatukuwa tuthike mwana na ngao lakini akionekane ya mwana uyu tumanyindi imuragite yena wa Melvin monene Masekarimi kana kara mwere wako wenderete kumama mocha ya Malimanti akiuga mwere wakana yake tuyomba kuthikwa mbere ya yoto kiwatekana ndiromba thirikari zingatire ya mwana wakwa awate justice na ndiuga tagino mwana kana buba kubanga mathiko gocanga mbesa mwana wakwa TV kwa atambite kuwata haki kana ana justice Kiripotera Geto
Geto FM kumantere cia Tharaka Mbeta Muriongi Makonyi Geto FM. Na muthia MCs ba kaunti ya Tharaka Nithi barutire gikaro na urungamiri baruji irwa ni Wasco na gwitiganiria atumiri baruji ruru bareage mbeca ira ciareagwa agumbere ogwe nyuma ya ni Wasco gwitithia mari maruji ruru na mbeca inyingi utari na maoni matumiri gintu gira kiaretire matheta maingi gati egantu barabatumagira aruji ruru. Pamela Mukamwe muthe agoturikiria na riboti ino. MCs makaunti ya Tharaka Nithi ariwe wakaringani Murithi Gaturo wa Igamba Ng'ombe Njeru Ing'ara wa Mwimbi Jones Kinegeni na MCs mangi ni maruthite musemania goro na kiama kia runsi kia ni Wasco kuria mararagiriria mauntu makoni gwitithwa maribi kwa runsi ruru maria maretete thina nene muno kiri maria matumagira runsi ruru kuria metikaniritie antu matikigwa makiriba runsi na maribi mama meru na uga makari wa muntu aribe na